O mantuai nā ia le teimi na whai atu ai ia le nu o Israelu ia Samuelu. E ile tangata e to tasi e whaia whaiunga. Ia, whai atu Samuelu ia tasi lava la tau tupu, le tua. Mele le se tupu o tau whaia. Ia e whina watangata, whina utangata whamailea e tau na whail mātou tupu. Ia aru lo Samuelu i le tua, whai atu i le tua leli ie. Leu whamaitangata e whai so lātou teitai. La so whina ngalo. Na fatu le tua ia Samuelu Sam, tu i le mel nae mana o i ele nu. Ua ngā wai atu fo i ei lo whina ngalo i le nu umara lātou whatangi mai. A o le mea lale nei, o le tutongi le nei o le tupu, tutongi le nei o le teitai. Ia wha malau lola ia e le tua, ia tutongi. E polonga uma tangata, o le a whaila fonga tangata, o mele lei uma lava e maua e le nuu, e alu uma lava e le tupu. Fia whaifu se tau a le tupu i le isi malo e wala au mai au tau uru matua e o atu. Fia mna mieni fifine e whaia ia mea tau mafa mo le troops nei o le alu, ia wala au me fo i au tau a fine. So, o loto atu i lo tau fina ngalo e whaise tupu. Ia o le taula le o le tupu. Ia, o mantua ina le tala na ona e whapena ia le winga o le sisio manga le iei tātou. O le teimi lava tātou te mamao e se mai ei ma le tua. Ia ona whapeina la ia ona whai. E le tau fia lava tātou. O teimi uma lava tātou e se ma le kalesia. Ia o ina e subject ai tātou i tupu ma lātou whai unga. Le tau te mali. Ia o le vaiasol na o te ana meni ai se si e fia maua se information ia ana meni, type le ana meni i lau social media. Ia o na mawaila ia o tala fo i le na tama whanau o le tātou tunu o lo o tau vai le tofi mayor a City of Carson. Fia mna mia tupe, fia mna mia volunteers, ia fia mna mia fo donations in kind. Ia silon fia mna mia palota ia te mai ta i o ana. Me le tau sanga atuai. Ia a whapela volo e nofo mpapa ao le City of Carson. Ia le tau matea la tātou sui. Let's i laua talunonga ma ana o le tangata o wanga waa. O ye fo lona tamai e mwhaia ia ona attract ia tangata e fisoswani i le Running Hill City. Pea finangalo au tasi ia le City of Carson. E whai o ia ma mayor. Ia e pe ona talsanga mai ia le tamaita ia ana whimna mi atatu talsanga. Ia ma tatu donations. Ana i manuia tele lau tau mwhainga o fweste mi awa no tatu tala no ai lumanai. Ia whapenafo i lawa i le lofo le tua. Wai aso nei. Tusin whaita wina o mātai o sfulfitu whaupelu o sfulfaa. Ai se tasi e fia muli mai i a te au. E whaafiti o ia i a te ia ma avelo na sātauru. I le muli mai i a te au. E pese i o upuna amatamata ai ila tātou mafo faufo i fionga le li i le neiva yaso. O le upu moni lava e whanau mai lo lava le pepe. E te tau lava o na muli. E tau nei a te ia le nganga lea e fia i loa, fia ola, fia manava. E whanau mai lo lava le tamititi. E tu ese loa ia le tangata malona tina. Ia te tau loa na muli. Wa a le muli. Ia i una whano ai. Tu te le ia tamaiti masalo pe whaafe la wha ia tamaiti maali liu i le tunu unei. E le vao le teimi whatu a whanau mai ma le sifurua masina. Sudden in death. Sudden infant SIDS. Sudden infant death syndrome. So pe whaafe la wha ia tamaiti maali liu i teimi momua na. Pole alawan mafuanga po infeti.
lon talinga pe ese whaamai fo i o PCI, pe sa le leona tausia lon tina o te tono o manawa. So, ele o se mea whaingatalo tātou mawhauwhauina le tāua o le muli muli. It's not a stretch for us to realize that as soon as you're separate from your mother, you have to follow. It's those things that's instantiated in you. Whape o na malo le ala, whape o na susu le vai, e whape na o na muli muli le tangata. Whape na o na muli muli le pepe. E whape na o na muli muli se alu toto, a vulnerable person. Mai o le wingal na le tangata whaawau bea. Le ala o survive le sfururua masina, le o matua, le o uman te tolo, savali, te moe vave. Ia alo na wingal na e ta mulimuli, e fia mulimuli. E ofo I lava a whape o tau lau o lo whamoe po le ase tūlanga e te alu iei whape te alu I le universite. E te mana o lava e su e fo inisi tangata e te mulimuli iai. Atu ufo I le te mau ainga a whape o e let's say you're umawala o miliona. Ia ona a e nofo I whape na, ia ele umia ona ave sea le mea olo I ate oe. A whapea e te muli pea. Ia e tau whauna su inisi tangata e te le atu latu ta mau ainga e te muli iai. Wa whape na le winga o le sisi umangale o lai tato. Whamai ia notes, le note to see life's too complicated to be learning it all on your own. E whaiasi whainga tā te leo langa. Pe a unoa ma oe le winga lea o le muli. Ele o le tau muli. A o le muli. Ele o le muli ina ia whata itai. A o le muli ina ia hata mai. Mafuanga lea na muli. You have to follow previous person so you don't make the same mistakes, so you don't get killed, so you don't spend valuable time trying to invent the wheel, to learn to hunt, or to keep food heated. So pe o le winga o le manatu, po le alawa I whea lo matua, po le afo I whea le tūlanga o e iai ta wa o onga, po le afo I lava I whea le tūlanga o lo iai o e le mea tau ta mau ainga. E te tau lava ona e muli. Tau ona e I loa wa e I nei le area lea, I le tūlanga lea o sa e muli tai I istangata. Ia, le lau e tau nu umai nei, ia o le whaamoe ia owane I ngatai, ia tau muli pea foi. Whaasoa pea, mai loa pea, ia nisi foi mea ele I loa el tangata. So to follow is to be human. Life is worth following. So o le so mangalava le e tatou, e te tau lava o nei e se winga leo tatou o muli tai. Muli tai I stangata e te le I whaalongo I ai mua. Muli malo mautinoa. Ia atonu e se mea fōu te maua maile. Il tangata lea. Mo I la tau ro ki mai au tau la au I leva yaso ma leva yaso. E te tau ana e muli ma lau whanaunga. Ia maua mai se mea fōu mai a Misipouena. Ia o ane I mau le teimi. Ia o fo le mai mau pese ia ta atu le IT. Ia se o ngā o le muli. Nei mawhai ona wha o ina I pea lo soifua ma le ola. Ia, o si la fia lai le li I le winga le nei o le tangata, le winga tuli manu, le winga le na whanau mai a maia, le winga le na lave ina mai ai o ia mai manu fe ai ma le oti. Ia na whai atu role o ia. Ai a se o tau e fia muli mai a te au. O mene e tolu e taunu tau whaia. Me mo mua whaafiti oe I a te oe. Whaafiti oe I a te oe.
So o le fesili e tauna fesili o ai oe. O ai le oe lea mai le lii e te whaafitiina mua. Ia te lea atali le fesili na a tonu mwhaiona amata I lo suafa. A whiwhai o matua ma lo whaasino manga. Lo tua a. Ia na whiwhai leo le oe le na I lo waa oina. Le ngata le na ia lo whatutuanga. Who am I? What constitutes the self? E tauna fesidi momo oe oi o tani ai oe. Ia ona whamailola I o le li whaafiti la oe ia te oe. Sa ili po oi oe lea. Ia ona whaafiti lea oe ia te oe. Ia ele ngata lai le oe le pe ona masani e pe o lo suafa, o matua, lo wa o ina whatutuanga. Ia au le oe fo I le teimi nei, teimi lumanai, ia me se fo I le tunu umale kalesia. Ese le oe le na male oe ina ua sapale la o lo soifua. Ina ua fitu se furu, valu se furu tausanga. Ina ua lea toe tele ni taimi o tutoe. Ina ua vaai atu o le ngata ina ua malolo. Male whanau o le whanau o le whanau. Ese le oe le na a whamaiale li. Oe ia te oe. Te le mawhaiona e muli mai ia te o le li ilea. Si vanga na ua e whaafitia oe. Ia aisea. Aisea e ala iona finangalo le li ia whaafitia oe ia te oe. Ia no whamafofau ia tofu whaatangata malana tali. E iai le mea e tupu I le whaatufungaina o le tangata e masani I le whaafitia oe ia te oe. E iai le mea e tupu I le nganga o le tangata e whaapeaina lona whaatufungaina. E mawhai e ia o na tamo e se malafoni. E mawhai e ia o na si I se mea mamafa. E mawhai e ia o na ono sai. E mawhai e ia o na lusi pauna I se taimi pupu. A tonu e whamaita ngata, well, leanga self-esteem o na tama. Ia, ele o le mena le finangalo I ele li. E finangalo le li I mawhai e oe o na whaafiti oe ia te oe. Ele mawhai launa e whaia le ngā ruenga ato tole na si vanga na ua e loa oe. Unless you have a healthy self, unless you know who you are. Unless you're clear about your identity, unless you have a healthy self-esteem. So, le sila nā tosi o le whitalenga lea le I whaafiti oe ia te oe. Whaafiti oe ia te oe. Ia ona mawhaila e ona e muli mai ia te. O le hali tu ainga tangata mwhen whaafiti oe ia te ia. O le tali, tangata na te mwhai ona whai maso o le li. E pei li mana o le li I ni tangata e muli ia te ia. E le o whaatufungaina, le whaatufunganga lea. A whape sau se isi ia te ia, ona e le o I loa e ia o ia lava. He doesn't have a healthy sense of self. E le o mautinoa e ia lona si o manga ona tua a, ia malona pale whengai fo I maistangata. Ia e whaingatā ona whainga ruenga lea. A sau se isi ua toa ia te ia lona I loa o ia lava. Ia ona whai atu leo li I whaafiti la ia oe. Ia ona a mata lola ia ona maua isi. Ia e tele lava ina upu ia. Vai atu fo ia tato metrics. O le te miro lava tala noa il tuspa ia pe whaisita talo ia te awa ta pe maila awal to tele. Le sisi fi whalongo longo I le message. Pe wha fo I. O I le mena, pastor. Ai lei loa. O leo o mawatu lo manatu. Ioe. So e whapenale winga o ngā luenga nei so e whingatā lava o na whai e se tangata who doesn't have a healthy self-esteem, number one. And number two, who doesn't have the ability to deny that self. Whamaila le li, a whapela te mana o e muli mai ia te au. E te tau ia te oe, na whaafitia oe ia te oe. Whetalainga le li,
whaafiti oe ia te oe. Mwhai na whaamatalaina i le upu whaangalo oe ia te oe. Utu se mea whinga tātele. E le ia se isi e le manao ini mea le mo ia. E le ia se isi e le whinga tā ia te ia o na tuu i lalolo na tūlanga. E noa ma se misa, ma se fusu. A whamea li a mawhaia o na whaangalo o ia te oe. A mawhaina whaafiti o ia te oe. Ia o na mawhaila ia o na e muli mai a teo. Mawhaila ia o na whai oe ma uso. Mawhaila ia o na whai oe ma apostolo o le tala lei. O le suinga o le suafa o le tangata. O le ialu ngā ruenga. Whawhaiwhi au se mea masani o na whai. I la tau fo i lea matata i uro se awao se aonga se awao ma o wala uine se nuu ion whapero leo to ina ia la sau so ina alu ia la suilo ingoa o la ale to ta ua oe o fiso ia la fasua faina o el perfecta ia mika ia ona alu ila ia o le whaiwhi au marona ingo fau atono le winga le na o le manifestina le na o le whetalenga le li e whaafiti oe ia te oe. La tātou pese lea. Vai tātou foe i ona whaawaula ia o le tātou talanoanga ma le whaamoe e mawani nai whaalumanga fau mo le nei pa yaso mo i tātou uma. Le tau alanga a Solomona e whaatatau I le alofa te leonatine ia ese o le uo ia so uma a o le uso ia so vale na o le Samoa e tua I le Samoa I fa lave o te talia malo uloto fia pule oe se o te le amanaia Samoa masiona olanga na oze ie e lava e palapala o mea e vai o mea taumava le ai ni mea ai tuku apa faasusuletina si anatama tolu masina fafangaloa ile mama ai faanoa noa isisifo e matiba ai ngaloya oe lava oe faalumaina lo ua tunu ue Samoa se I tautuana si o taimoa va ai mata e a felele e mai moa le malo si mai le atua le tamapoto e fua o le anga e tauvalea awane e tauvalea
to aki mai lau la au o le tātou prokalama le nei ma le whaapoponga o le prokalama i Outou Manuia o lo o tu sawa tu le tātou whale whasalau i Long Beach i le vale le ma le siufonga o le Tower 4 Radio Samoa o lo tau ono Misipouena Tagaloa o lo whafoina le tātou prokalama i le nea fiafi ia o le tofa i atu i la epa lo whengai ma le tātou IT. So o whitalai nei la le lii whaafiti oe i ate oe. Melo no lua la avelo sa tauro. Mele lii a whapete muli i ate au. Whape mana o oe whai mau usoo. I te tauna e loa whaafiti oe i ate oe, which presupposes e tauna e loa oe. So o le siana me pese i e te leina lape fo i le pis mo lea. E le mawhai ona e whaafitaina oe, pe a whai e te leilo oe. E le ngata la ia oe au e te lavou, ia oe au e te ngata matua ma whaasolo solo i na tele tausanga. A mawhai loe oe na whaafiti oe ia te oe, which presupposes you understand self. Ia ona sosoolola ia ma le whautuanga luna lua, ona e ave lole o lo satau. Sa tauro me masani umai tātou e uina le o se me masani e tātou i Samoa ia o tātou i loa me ta o sa tauro o le la au e tu ia ma le whaalava o sa tauro whapeala ia upu o sa tauro ia masalo pe tolu se lau pauna lona mamafa o le la au whaalava le masani o na ave pangota ia pe se lau pauna ia lona mafa. So o le winga la whetalai ngā le li avelo sa tauro. E le o se mea mama, e le o se mea fo i e whai e le to te leo tangata o na whai. O se mea whaingata. Ia o se mea tau na whai. A whapela vai te muli i le li. Ia e tawana e tō anga e amolo sa tauro. To anga whaafiti o i ate oe. Ia o na avelo leo lo tātou. No winga o le avelo tātou e le se mea e whaipaie e se isi. E le se mea fo i e te tau ona ale e se isi. E pe o le winga lava o le avelo tātou e lo tātou fo i si o manga ma le Louis Futasi Centenali. O le to e maliu se isi pe avelo tātou. Alo winga o le upu avel sa tauro pese i o le give up o e me pele i ate oe. Give up what you love. Give up a life of comfort. Ia wea pe lisina me leo lo o whalongo longoa i e tangata. Olo i pela vai amesa Amerika. Olo i eile manatu lea leave me alone. It's none of your business. Ia ona pepesi fuaila ia i le mta upsisi I can do all things just by myself. If penale winga o ngalu ia o fati nei ai o le avelar sa tauro pese i faisina sina ese mai nei lo le na instead of a life of comfort you deny that life and then you do something different. So, ele ngata la te tau ona mawhai e oe, ona deny yourself, ona say no to self. Mwhai ona constrained ila malevolence, olo i tutonu i ate oe. Ia tau fu ina mawhai ona amol sa tauro. And I think o le amol sa tauro is sort of like a physical thing. E tau ona iese e venga. E tau ona afu i se isi. E tau ona mawai se isi manatu e ese mai nei lo le manatu sa e mua. People never want to leave their comfort zone. They never want to do anything that requires sacrifice. E pero sina mea o le masisi o tātou e fia tō i lalo. Fia alu le wala mau lalo. O fia o mātangata o i lunga. Ia whapela fia o alu i lunga. Ia whameale li e le te tau mo e le whaiwale o le muli mai a tau. Le mwhauna veo e mo uso. Be a whai e committed lava o i le life of comfort.
e pe o le point o le sa tauro o se mea mamafa o se mea le masani oe o na fai ia mai e le tau whaatali fo i lava se i te tele ia ni se i tu ngā ia ni whawhitauli o na whapele ia la amo sa tauro le mawhai au na apalai so se mea lava o lo e iai po le alava se whawhitauli o lo ia te oe te mantuaina e le mamau te le atu na whamai ia se isi tangata ia te au se pastor e le mawhai lava o na au o mea e le usiake mau le masina mau le masina ma le masina ia e pangale e umai vai asolo na lua po vai asolo na tolu o le stupid to o fio swipe le card le to mo se mea no fatu le me tele no foi lalo foi sa paketi ia fa mai se le ai fa penale winga o le sa toro na te tauna ma faina ave ia wa a fa pe e fia mana o ia sui lona olanga e le ma fai ona alu ya fa pe alu ya fa pe ia le foi la wa matal ne masina ia le foi la o sua o mopuna vai e alu te mafo fol to le na fa mai ya tau ia o le mela te tauna fai o le nofo i lalo ma fai paketi fa pe a feta la na tupe mo o masina una vai la ia vai i vai aso na ave ese leo sina tupe tu ese ia na fa ngala i o le si vaenga ia ape o le mena leo lo finga tai ona a ele tangata ai sa ele o mafai ia ona fa fiti o ia ya te ia fi mana o la fa malie ia me o mana o ia tangata ia ai o finga ta ona fa fiti ele ngata la na ia ai tu sa foi pe mafai ona fa fiti lona mafofo ele o mafai ona fa fiti i lona a particularity ele meolo i el sa tauro ele meolo o i le afu malma mafa tu o le venga where the heavy lifting is done po le alava ia se me fo lo atu ngalu ai ia il tangata e tau lava na mafai il tangata pe fa nga ia o ngal tatoli ia ona fo ia fa fitauli na ma a e i maunga na na il te mina na tal noa i equities i dato hipokalama o mavae masalo pena uta uai ia le iai e oe o le aia ma le mawhai e oe o na whaatau shares i company ia na sa fisiri mai fo ia nisi no fatu le ia mana ia pe a whaonga le Apple na le Robin Hood le nai te tonu le telefoni e mwhai ona on download ia na matala ia ona sefeni nai dupe e wape o mela na leo te suggest il tau lea le o mawhai a ona paketi lana paketi le masina ma le masina e o lo lava il vasolon toru pol vasolon fai ia tu rola il fale ma isi tupe e no fatu le ele ne tupe ele tele ne tupe al mem fai ona fai mfenta no foi lalo ino fai le o lau paketi e nai mea nai o lo aru vale el seleni ia tauna amul sa tauro i mena e ni nai mata upu nai te fia mana o e wha malia ina ia te tauna wha fiti oe ia te oe so wha umi le tala ona o manatu i o le lii le sa moli mawina e le tusia a mateio e le na o kirisiano e te tau mo lato manatu nei ia e te tau mo tangata lava so tangata wha tua lava a wha pe manao oe muli i se me e whetaui o na muli tai a wha pe manao e wha tufunga ina oe i se wha tufunganga e ese mai nei lo le mea lo e iai ia e te tawana e lo momua o na wha fiti oe i ate oe a umolo na wha fiti i o na amolo leo lo sa tau ia mal mea muli la ia o le muli ia Yesu savali ia Yesu ia o mea pito sila leo na whingata ia o onga umalo tatu o li i atonu e mawhaiona whaafiti oe ia te oe atonu e mawhaiona mautino oe ia te oe ina ia e whaafitia oe e oe lava atonu e mawhaiona amolo sa tauro e le se sa tauro matu ia fo ipo se sa tauro ma mawhatele sin sa tauro a whetau i ma oe te ulo moenga ave lapisi whaaputu furuta lai le masina ma le masina
download le Robin Hood. Nai me lai te whapena nai sa tau rima whai ona e amo ina ia whata ita i elo wamo sa tau ro te le. A mea leo le muli le li, o matua me whinga tā lava. Mo la wa sa valinga fo ia no fo mafo fau le li I ma le mena le na oti ma be se ina lo na ola o tala vou lava. Yeah, right off the bat le mfona o mulmuta ia o ia. O te loa lava le mfai ai se alanga te le mana o e o tifa pena. Ia ma le fo te le tausanga. O te mana tu le o le whao ngā ina le leile na o le o ngā le lii. I lo fo I o langa, now it could be different for somebody else. In whaena ese, in whaena e whaalongo I a o ngai ale li, in whamele o le o te alu sa tauro nā nei. Po te alu sa tauro le vaiaso lea. Ala atu ina atu lo uola mo le li, I malan wha aumala na ngā ruenga. A moa ua ia ele o ia o ina. Ba mena o te loa ai, o te le mawhai o na umumuta I le li. Po le alawa la le wha mai so whi au, tofi, kalesia. Ia lau te whai atu au ia le mwhai no o whai me lea. Leanga o le oti, te le noa I lungo le sa tauro, I le tolu o tausanga. Ia o le mena le whatau I moa. Atono e whisisi mea o ngā ai, a o le muli a I le li I whaapei o na sa vali ei o ia. Ia o se mea whinga tāleanga. Te le fioti. A mata mai lava ina ua o mautinoa o le nāmea. E le mawhai o muli I le li. O ina ana ia te ao ai ia le, let's say, le matala tala mo isi au wala e muli ai I le li. Matala tala I nisi au wala tate mautinoa ai ala lata muli. I a ao fo I masavalinga, mala asanga le li ina savali ai ao I nei. A whaila o te le mawhai o na oti pe o na oti o le li. O le fesidi o le aleisi metric e fua I ai le muli. Le aleisi fua e mawhai o na fua I ai la muli. Ia. E mawhai o na uanga le lei tangata. Whawhanga tangata. Ia, atonu fo il tau le ale aisi tupe mai masina umala, vapea umala na se leni. Atonu e mawhai o nanga le lei fo ile na. Sai fo I teimi na aisi mai lava avatu iai. Ia o fai whaatoru lo whawha. Ia whapela I le la ele seanga le leile me le whai. Ia tomi o le ave iai o tupe I le masina. Le o leanga le lei o le nofo I lalo. Paketi lana se leni. Whaila na Robin Hood. Ina sefele I o na tupe. Te mi umalai alu e lunga le stock market. Ia whapena whaila na alu e lunga lonta mau ainga. Atonu e o ngā moia. Pe o le wingal na o le tala. A o le mawhai o na muli ta o le oti. Ia whaapopo tu e seisi mea lata iai. Anga le lei tangata. Ia. O no fo mafo fo mafo anga na le alen whaila mātou food bank. I le kalesia le mata ngā lua e mamareta. E ala o na whaila mātou food bank. O le fia muli ta ina. O mea na whaia lu tātou li I au I nei. Whawhanga tangata. Ia a le me whaila o iloa. Ina ua amo le sa tauro lea. Ina ua amata o na tosi le whaatufunganga lea. O le mea o iloa. E le se whaingo fia fo I lea whaiva. E te tau whaina wha a upenga ina tangata I a upenga e malolosi ai. Ina ia whaiere nei whaiva. E le se tangata vai pos whalapo putonga au ngā vale lato te whaia se food bank. E ai. E se fo ilava. E le whaatufunga ina e taun whaatufunga ina e tangata. Wa o le si mea o maita wina a umi o e whaia o ngā luenga lea. E o maile teimi e te, well, I think wa mamafa tere le upu fiu a le winga la utala e o maile teimi e pei o le o iailo wanganga na whaitoa I ala ia. O na whaima I ala ia o ngā luenga. O na tufa ala ia e whao o utu. Na sawala ia o si tangata a watula na whaafafa. Ia a waai mai a, sore, e sela I uori o whiwhi a ori. So, o le winga lau tala.
a le whaia o ngā luenga nei. E ma whaion a vea ma me ala mai elti Apollo. E whaion a vea ma me resenta i oe. E wa ole mela o i loa ina ua amo ina sa tauro ma engage with matangata nei. Ia le ngata e whaingata foi. E o mai whai mai o te mana o le melena, e le o te le mana o le melea. Ia, peo mai fo ilesia so ai e whai mai ia leo, o to e mai mea ia o te le mana o i apa ia. I por ua latu fo ile ali o latu ua ile pusa sa avatu i nei. So wha penale winga o mea tutupu mai mau o ia te oe. E pe e ngā welo whatutua. E pe ta wo o mai e ia oe, ia le fie ta alo. Ai o le mafo angala na te tawai o na whatufunga i nā atili o i le tu ai ngā ruenga. Wa ele fisiringia lava le maua ina o i winga nei o tangata. Ele ngata fwela na, ia o volunteers e fia mana o mia e tu whatasia, ia le malai lea. Wa ele tutongia tangata, e whasana tutongi tangata. Whasa ona charge fo ia tangata i mea ai. E leolo o maua mai e tuwhai tangata. So, o le winga o tala, e le se mea whaingofie i ngā ruenga lea. Ma so se ngā ruenga fo i lava. Ai, o le mena e te tau ona iai ia resources, e tau na iai trucks, e tau na iai volunteers, e tau fo na iai volunteers e whatuatuaina. Wa e tele tangata whamea, o te latu tai au, ia mulmuliane le show up. Pe whamea fo o te latu leiva, ia whatu alatu le sfururua. E whapena ia le winga o le malai lea, mo oela le nau ina ia whaise me le, ia ti ngalo ulu. Ai, o le whatufunganga la e te tauna maua e oe, tauna o na maua e oe ia, ono saipa ia, tauna maua e oe le ava noa e whaiesi nau malolonga. Wa o i steme le lavo le moe, mafuanga nea le na furufuru lele. Ia po le tu ufo e se mea ai le manama. E te ia waita fua ele. Lo mantua le sa o e vatu lana mea ai. Ia e pangalea e le tu se mea ai le manama. So nai mea lai tia whapena. So e te taulava la ona e loa le upumoni. O tatu ta ua fo i mea ia i le tatu po kalama i masina o mawai. You have to be able to spot the truth and to yourself be truthful. Because e le ase si e loa ato toa oe e tusama oe. E te sila fia lava o mea na whai talu ona e tamaititi. A tonu e fwoi teimi ua whaangalo e oe. A na e te sila fia langa sa e ai. So a e loa la oe. Ma e loa ona whaafiti oe. Ia maamolo sa taulu. Ia ona whaingofie la ia ona e muli I le li. So, muli I le li. Yeah. Let's see, that's 7, 8, 9. So, e tāua lava la ia le amol sa tauro. Wai, e iai ia ta mai whatoa e maua lava ina ua e amo ina sa tauro. E mea e le malamalama a toa ia se tangata whaitau tusi. Nei lo le tangata e palpalao na lima, le tangata e ngalue I le whainga o le sosisi. E pe ese ia mena lua, ese al tangata mata. Ese al tangata na le malai. O le mea la te tauna whatufunga ina ia oe, e tauna whatufunga oe le ese senga o mena lua. Nei te ua manatu oe, wana o le whaafiti lava oe, le mea tauna whaafiti lo mawafau. Ai, ale amo oe le sa tauro, ale muli oe le li, ale whaie oe ia ngā luenga ia na whaie le li, ia e misi oe le isi fo I tosi o le whaafiti oe ate oe. Le tosi e le maua mai e oe. A pe awhape le amo e sa tauro. If this makes sense. So, o le melana, o le ato toangalana, o le ongaleli. So there's heavy lifting. There's certain knowledge that comes to you after you've actually gone through the heavy lifting. So the food bank, for example,
You have to have the resources. You have to carve out time. You have to be able to solicit the volunteers and organize them. And then there's also the cleanup. Yaisi volunteers na mai lava le teimi tu fai me ai. Ele fio mai le amatanga le teimi le amai me ai tonu set up lau. Ia pena nofo fo I mo le tapena ina o mea pea uma, pea atu tangata. So onai mea na I o lo whea ngai ma lea whai walo filima. O lo o whainga tā ai o na muli tai I le li. Ia whapea lava e te iloa oe ia. A whapea lava e te iloa ia lo malosi le tapulaa o lo atamai ma lo malosi wha mafo faufoi. Ia ona e a apa atu lea I le atua e fsoswani mai ia te oe. Ia e lo manatu e whawheloa e le tua lo mana o na mai le tu la fo ina fo ia oe e le tua bea whapea o le mele nā ue finangalo e whai e tau tu ina ailo ni finangalo malo na malo. Ia o whai nei la ia la mato food ministry o whapea se o tauna whai sa mato toninga. Ia whaatalo sanga lo la ia ile I miti afo la mato I kalesia. Ia na la na mawa ia nai miti afo mo la mato bread of life. O nai me whaele encourage ai volunteers. E vatu aile nei manatu se le ai uso e tahua oe. Tahua lo iai I nei volunteer. E unload le truck. E tufa me ai. E fold lau. E tapena me tua bea o tangata. So o nai me la iti na o lo o tau mawhai ina ia encourage au tātou tangata. Ia, o le si mea nā ua whai ua o ia la mātou chef e whaia ia le mea ai o volunteer. So e latu ala ia sta mai tai foi. Pawal nāla na me whai, e le latu set up ni lau a maini resources, alu food bank le, e latu ro lava ia whai lor kuka. E umai fo ia le tu whai no mea ai le tasi. E po la fo le tasi ia o ready tangata mo lunch. O le winga lau tala, e iai le to mai e vatu le tua I te oe, pe afa pe e amolo sa tau. E se ale to mai le whaleaonga, e se ale to mai le whaitau tusi, e iai le isi wha au poponga o le ata mai, pe a e amoina I lo sa tau. A o ai nei le investment world, e se le tele o tangata I uwe mai o tau miliona la tu tupe na maua I stock market I le whaana o waifu I lava I le halu I lunga o company le FANG stocks, FANG, F-A-A-N-G, so le Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, Google, Amazon Lacey, Alphabet o le Google lava na, le Amazon ma le Apple le F-A-A-N-G. So, whamaila ia le tala, o le 25% o le kuata o le tau awhainga o le tamao ainga o le S&P 500 ma le Dow Jones foi o company e 5. So, a alu ala I lunga company na 5 I o alu e foi lunga lau 401k ma lau profit sharing. Ua tele ala tangata o whamaise o le mea lea ma lau formula leo le mea, lau formula leo le mea. Ai, ese ale le ata mai le na, ese ata mai o tangata o lo papaluina me ia so uma. O lo papaluina me ia so uma. Ia wa le mea la o whaine e tamana e nau se e tuangaru. O na ua whea sofi le aulo ma le silver. O na ua mamao ese mai corporate bonds. Mena ma sani e ia tangata o na tu I tono 401ks. Ia ala ua tangai fo I bitcoins ma isi alternative investments in lena. O wha umi lau tala, o na ese lava le ata mai e a vatu le tua I te oe pe a amolo sa tauro. Nei lo le tangata lea na whaafiti ai I te ia theoretically. Ia ele o muli I le li. Whamai lau tātou li, a whapela e fia muli o tō I a te au. Uto le mea te tau na whai. You're going to follow somebody anyway. A whapela e fia vea o tō mo uso. Me mo mua tau na whai o tō le whaafiti o I a te oe. Ground mo mua me e lopo oe. Ia ona e whaafiti le o I a te oe. Amolo sa tauro. Whai se tau langa. Ia full tino. Si I se venga.
faise manatu. Ia on e muli lo le ia te. Sa ili po ame masani ona ufa ia. Ia on e muli le ia. Ia. Wala o le Bible study le vaso lo te. Ia na matou whalea e fo i whitalenga na mamafa le ali i fo i. Le mata i fitu. Whapela na tala e awole maa i maua penina i uli. E se fo i le mamafo whitalenga lo tatou li i mana saunoanga. Ai a tatou no fo mamafo fau iai. Ia ele o i loa ele uli le tāu o le penina. Ai o ele ana le penina le ua tongi nei lunga o le fola. Ia ele responsibility a oe ele te tau na whaial mena. Ma tangwa mafo faule le ia e whapenafo ia le fawina o damaiti. O wale vea penina i damaiti pe ale ready damaiti mo penina. So e tawalana whetu nai. Ai pe no whaiatu e iai le whao poponga o lo watamai. Pe awha pe e te iloa papalu damaiti. Pe awha pe te malamalama i winga o uli. Pe awha pe te iloa foi. Le tau tele o le penina nei. O le mea le nai e se fo ia whailonga. E tangata o whaataua lato whailonga. E tangata e afu. I le whainga o lato whailonga. Ia e pisi o le mena le o tupu. O le o toe ngawhatia e nei tupulanga. Ia se amo se satauro. Po se mea e umi o whaatali. E totoro lava le tia pula e mana o whawhai le wa yaso lea. Mena le o iei nei. Ia. O le ala le me e tauna whai tātou. Le ala me e tauna whai tātou lea e pese i o lo o iei penina. So, mai le li o mai mau penina uli. A te tau whai lai ai tātou o na whesili pe o ne penina e nei mea pele ai. Awai e tau ana tātou i lo le upamoni. Sinaka nona le Outou Manuia. Sa ili lava po whai e le upamoni. A e lo le upamoni. I ona tu sa loto le o ele mea moni. Ia whatalofa atu ia whaap Samoa o lo o whatalofa mai. Ia whatalofa atu fo ia whatatoo. Ia whape fo ia Soli. Helen, Alo, Ulunga Ono. Okay. Helen, say something about the message. Julie, Leifi, Fatai. Amul Satoru, okay. Mai Helen, Amul Satoru. Yo wai. I think ole peno whaiatu e ia penina whato a maua lava e tangata ina ua Amul Satoru. Ai awha pēr lava e te lea mōro Satoru ia. E whingataona e malamalama iai. O te whaalongo pe tangata ia flippinga ia whale. The house flipping industry. E whapela latu tala e tau miliona na iau tupe na maua mai na ua whaatau le whale i le tau lea. Na utangola ia fix. Vali whale le. Iona seaula ia le tau lea. So te whaalongo pe lava i tangata o lo whapena. Ia no atu leo tangata whaatau latu prokalama. Ia o te leo i loa po lea moni le upu moni i le whesota inga o le tangata lea na whaataula na prokalama ma se tupe maua muli e ia ina ua whaatino ina le prokalama. O te leo i loa po e sisi o keep track i mena. A pe o laua experience i le real estate o se mea whingata te lele mena. Ua o whauina ia whale nei i California mai e se whingata o le acquire o le lau ele i o na haela i o le architect e tusi le ate tu e lunga haela ka muta ma konkalake e whauol whale ina ia mawhai ona sea o le mo se profiti. So e se whingata o le process that takes 18 months. It could be longer. Ia o tala tangata ita te whaalongo atu i alato house flipping projects. E pesi use mea whainei
na tutoa tuase I mai tai au o matua. So atonu fo sa ese fo temia o ta alo fo le real estate. Atonu ese. O te leo I lo lava si stangata ia le ate te vai market o successful le na mea. O nai tangata ia ina le mai watu te ilo se lau te to se lau ta la nai tangata ia. Le o ia se fa moe mawhai I la tau. Especially in California wai tau ta fale. Le o ia se fa moe mawhai I la tau ona set up ia ni whata manu. Ina ia mawhai I la tau ona whatau mai ni fale tau ngofie. Fix it up and then sell them. Now, mawhai lai oona moe miti whapena ma manatu whapena ma theoretically think about that. But the heavy lifting, the actual carrying of the cross is something that's quite different. It's a different experience. And you're given different skill sets. Bea no foro lava I lalo I mawhai sau offer I le whale nei lungo le marketi. A vanelau down payment, a palailau loan, a vanelau FICO score. O nai tosi ni ina mana ia tamaire na ele ta ua mai e kuru si e sealina lato po kalamo le house flipping. So e tele a ia mea e whatufunga I na ele tangata ese mai nei lo le mawhau ma whaitau I tusi. Whamailalo tato li a whapea lava e fia muli mai se isi a te au. E te tau o na whatufunga ina o I whatufunga ngai e tolu. Me momua. Me momoa deny yourself. Whaafiti oi ate oi. Melo no lua amolo sa tauru. Oi tonu mawhai oi na amo le sa tauru whaisa taulanga. Afuru moa olu. Ima melo no toru. Muli mai ate au. Wa aila I isi mea sa savalia lo tato o li e mawhai ona tato muli ai. O le mea lea I le vao malo. Le mea lea le vao malo. If you remember the context o le vao malo o le malo Roma na pulea Israel. So e ala ia le kaisala e no foi Roma ia le tangata I pe o Pilato na te va ia le tu malo le. So e le ngata la ta alo le li e pale fengai o ia ma le sui o kaisala. Ia e foi la ia tangata ia pe o ana te tai o le lotu e pese e te alo fo iai e pale whengai fo I le li. So a wa aila I le mea o loo whai le li o loo tau ma whai le li e alu I tangata ia tu sao lava lana message I tangata ina ia maua e tangata e tau ma whai e alo ese mai o ia mai a kaisala le malo Roma malana la fonga ia ma alo mai fo Il whaafiami o tonu le au forseo ma le au tusi upu tai o le lotu. So e pe o le mele na a tatou vaine ia I le ministry le li o vaise unga na sa ta alo I le li sa exista I le li. He existed in the intersection of secular government, religious leaders, and there's his relationship with the divine, with God, as it pertains to the people. So a whapela te mana o te muli I le li ia whaatufunga ina o I le whaafiti o te o amolo sa tauro. Ia ma loa ta alo I te talonga nei, le malael nei. Va ai lava oe nei te I ua pei oe o le au forseo ma le au tusti upu. Te tai o le lotu o peo ni tunga mau na vali pae mai fafo. Au te tonu o lo tumu iwi. Va ai lava oe nei te I ua pisia oe la fonga le malo Roma. Leo o loo whaima mea e tao I tangata. A loo whaongaina fo I tangata loo ngā lulua I le system le na e take advantage ai o tangata. A ia e alu lava I le mea o loo I tangata. I mea o loo ti ngā ai tangata. You have to be closer to the pain. E pe o le vala au le nā le li. O te mau I sunako ma no foa whata vale e te fia I ma sapasapai alo comfort. Whapela ve te fia muli le li. E tawana whaisau whatufunganga I nā le aerial na. Le aerial na o
pa u ia le mamafa o le avenga ia I latou ia na whamai ana il vaso o mawai leo lo pa u ia le tele o ngā ruenga. Le whamai ia le COVID conversation, the essential employees. Ia tau lai lava lau wa ai masau whatufunga ngai tangata na o tangata la na saule li I mo I latou. So afa pēla lai te fia mulimuli le li. Ia wa ia oe ne te ua o la vea oi forces te tele ia, the secular government, le malo America, Donald Trump malato, ia ma le worldly government, the denominations, the religious leaders, the religious right. Ia o ne ngalo ia te oe tangata na saule li. Na saule li I le maa moe I sala elu ua le iloa. So, investments info be needed, please. Okay. For my Helen, if you na mia investment information, yeah, mana ia foi. E wape o lesi lea fua o le manuia. Luas furu iwa hafe ia le malosio le Dow Jones I le waitaimi le nei. Na ia le taimi na afe fitu se lau oi, afe valu se lau oi. The Dow Jones. O no winga la, ua whaatele I nā le tamau ainga. Le fu indato dala noi I naiwa yaso o mawai I le malosio le economy America. Tolu triliona la lato taxes o lo o aupe la wei le tausanga. Ia o le masina o mati a pelila ma me na printa I le vaenga. Ia essentially le atoanga o le economy. So o le winga la o le tala. Well, o le fesilia tu lai me, le ala le mafuanga le whea tatu la fonga. Pea wha pepa wale me e whai le Federal Reserve o le print o tupe ia I ona pasi me la I tangata. Sau le stimulus, PPP. So e taulana na fesilia tatu o wheo I le upumoni, o wheo I le memoni, o wheo I le manuia. My investment is an interesting manifestation of these philosophies. Le tala noi e tātou le Outou Manuia. Mea ora tele lava o manatu fo'i I le investment field. O loo I tua o papui pui. They're behind a paywall. So e ala nai me wha ila mai. Ia peon whamaile li I awale a vea peni nei uli. E le winga la o le tala o uli tangata o ma ale winga le tala e pe ia penina e whatatau mo le tangata ma le tangata I le tuolan savalinga ma le fo I tuolan savalinga. A peona whai atu le pumoni le tataona o se mea e whai nei. O se mea whai nei ia ma le tupulanga. So e whalatai me e tatu tala noa atili ai le I investments. O waipese I o le melna tauna whai e tātou. A whape e whamai tātou e tauna ngai e nei manuia o le tua e tau whuna o na pai tātou le mena. O wa whamai la le li, o le malo le tua e pei o le matai ua alu le malanga. Ia o na tufala ia o na investments ia na o ona. 5 tale ni leisi, 3 leisi. Ia tasi. E whapenala le winga le investments ua o mai nei la ia mea tātou te uu i o tātou 5. Whaputu. Ia o na whamai lola i o le li o le malo le tua la o le tangatai e alu malanga. E tu siaki mai I taleni ne umana tufa. O le tangata la sa ia I taleni 5 ma uanga lue wa mawalesi 5. Whamai ia le li fia I matai. We whamaoni nai mei titi. O te tofia o e pule me tele. Ulu fale mai el fifio lo li. Tangata nei tale ni e lua. Atu le lua nga lue ina ma waile isi lua. Mai le li au ona le ia mal whamaoni. We whamaoni nai mei ti. O te tofia o e pule I me tele. Ulu fale mai el fifio lo li. Ia wa le sila nā mea te tawana tātou whaitau ma le matau iai. Ono le tangata le tasil tale ni. Lea ele iai se mea na whaia iai.
ai na ua fo'i mai le matai ona whatula i o le wauna ia. Ua uilo o le tangata whaingatā. E te sele i mea te le ilulu i nai seito. Te whapoto fo'i mea te le i whata ape i mea. Mea le ua ufefe. O walu ua nā lau tāleni. O le mea lea. Ia lau tāleni lea. Ia ona whaatulole o le li. O le matai. Ia te iloa lava la o le reality le nā. E te iloa lava la o te whaapoto i mea o te le iluluina i mea. E te iloa lava la o a ostangata e sele i mea o te le i luluina i seito. E tawalana e iloa. Na te taua na iloa o le iafu. Is basically what he was saying. E iai le winga le nei o le olanga. E iai atangata a iafu i le system. E iai atangata pawana o lato me fai. Le la i el mantai lea. Mai e mawhaiona e ita i e mawhaiona e le fifia i e. E wha mai hale li. E wha pena le malo le tua. Le al malo le tua. E whao le tāleni e tasi mai le tangata le tasi lan tāleni e pa ie le ingalue ina. Ai ave le tangata. E le tangata le lua tāleni mawal wha. A le tangata le 5 tāleni mawal se fulu. Whamai le li e wha pena le malo le tua. O le tele ana mea. E toi fōa ia i isi mea ia te ia. Ina ia atili tele i ana mea. The richer gets richer. A o le aisa na mea. O le paie. O le tilo i tangata a iafu a le whaisa na ngā luenga. E ofo i le mea o ia te ia e whaoa lea. Ia no fola mafo fau i investments ma mea na. E se fo ia le mawae o le theology a le li. A mea na le o lai malo Amerika. Lea o lo whapea i nai le whaingo. O mea lea o haina tele le vā o le the haves and the have-nots. O na whamai le li e whapena le malo le tua. E tele a mea i lato e tele mea. E whapena fu i lava na la iti. Mea ia i lato e la iti mea. So it's a wake-up call mo tato umalava o lo mafo ele ngata theologically. Au le application for o mata upsilier in investments. But more importantly, ola tu no nofo tangata. Awa a vaila ele o tele ishakia dalwe nei asa ele te mina lua afe ta la ele au nese o le aulo. Le gold. Le silver te mina o lus fulu ono ta la ele au nese. Asa ele te mina sfulu toru ta la sfulu 5 ta la ele au nese. Meo a fai a whapeina lava le diluting o le US dollar. E ulapa ina CCE, lunga le tau le olo. I want to fo ia le lalulangi. I le whaonga ino le olo e whai ma currency, pe ona masani e. A le avese Richard Nixon e le awhi vise lau fitasi. So, e tahua le malamalama o i tātou ia i tātou lava. E tahua le malamalama o i tātou i tō whamanino o le tātou whatutuanga. E tahua le malamalama o i tātou ia o onga le li. Ia e pitu sili ona tahua le fetalai mai o le tua pe a tātou wō ma whata i tai le amoina o le tātou sātau o le maketi. Te lefo isi a oina me risi mea fau tātou te maua. Ia pe a tātou tau ma whai amo le tātou sātau. Whaafiti i tātou ia i tātou lava. Ia la ava vai atu ia le tātou foe ia ona whai ua tu leo tātou pokalama i risi tu. A tātou pese le.
O le vaengala leo tātou pukalameta o le current affairs. E pese i e tilo ai tātou I mea lo o tutupu I le larangi. Ona juxtapose la I o le tātou mataupsisia, le tātou theology, ma le tātou fesili, le li I e wha malama mai. Pe o le wingal nā o le tātou current affairs. Current events. So e pe o le memo mo lava na o maita wina o le siina o le value added tax a Denmark o fa mai nei lala lato prime minister o le a si lunga ia le la fonga mo tangata
taluai ona ua pa'u I lalo ia le GDP, pa'u I lalo le tamao ainga o le tunu, o le mele o le atau mawhai e le malo e si I la fonga tangata ina I tau whapaleni le paketi. So, atonu e o Denmark le se tunu utele, ai o le manatu whapea, e te tau ona mata I tu e tātou Amerika, ai me se fo I tātou I California, wa o le mele na e iu iai, le mele o lo fai le Federal Reserve o le pamu o tupe I tutono le economy. So, a tele tupe e chaseina ia limited goods, ia na oso le lungo le tau o products, inflation. A whape tele tā la maua ngofie I le marketi, ia ona si ila I lunga o tau o me whiamina mia tangata. O le mafuanga nā lea leo nā alu I lunga ia stocks, financial assets. Ai sea ona ua tele ia tupe I tutonu o le marketi. Ua le lava ia stocks e whaatau e tangata. Ia le la ua whaatau umai ia stocks nā alu e ale I lunga. O nā la ua PC ia Wall Street. Ai ele te mea o mai e Main Street. Ele te mea te alatua I le grocery store ua si I lunga ia le tau o mea. So, o le mea la le na e ufoi ina tupu I nei California, o le awa mataona o na tupu. O le a su e le malo ia ni awala e totongi ai, ia tupe ne ua tu Il marketi. Awa o temi umalava e blow up ai whapena e le vaenga ia tupe. O le feside o fesa ui tupe ia. O le tari e sau mai tangata. E to e totongi e tangata. Whela ona to totongi e tangata tupe o pamu I tuno marketi. E ala I la fonga. So, o le mea la e mata I tui nai e matu ia I le mele na whai Denmark. Ona e whamaila lato tala, e te loa. Masalo pe tōs furu valu wafe leo whai o essential employees. Nai tangata ia pe o firemen, police officers, if you mana miele te tongi le lei o tangata na ina ia protect pe la velato ia le city, essential employees. E te tawana whatu fungaina lato, train wha le lei, whai lato pensions, mai o le mela nai alaina te tauna si I la la fonga. So ele ngata la si le la fonga I tangata maumea, ia a si fu la fonga, so e mawala le a whapeta la e whasilia o le tutongi. Ia masalo po le luas fulima sene o le nata la ia e alu tono le tax. So o le wingala o le tala, o le mele nei leo la atutupu nei I malo, le a whasanga ma nei malo si I lunga ia la latu tax. Ina ia to recover ia tupe nei na tufa mai I stimulus I le tunu. So o le mela e mawhai ona whai e tangata o le fili o ne latu te ia lo latu malo ina ia let's say taofi ia le mele wa o le mela tupu e whapea le tala company ia asi e o tou lunga le tax ia ona pasi le matou le tax le na I consumers. So a whapea e latu e whatau rau whangu vai ia whamaila I o le malo ia o whapopo lusu lima sene le tax le na ia ona whaaturola I o le employee o le o le a asi I lunga le tau o le whangu vai le na ina ia kawai ia le tax le mana o le malo e impose I lunga o pisinisi ia tutongi e tupe e na lui fafo o tau maua mai ia le manatu. So a whapea la o lo pulea I tātou e se malo e le o whaalongo mai I le oi ma le ti ngā o tangata. A whapea o lo o whiwhilia o tātou tai e le a whapea e whiwhiri ni tai e le o whaalongo mai I tangata o lo popo ngaina. Ia mera nā tupu. E tu lei mai lava e pisinisi ia issues nai tangata ia mawhai maavenga I tangata o loo whaatauina ia le whanguvai lea na tā ua momo. Ona o le manao ina ia toi whaatumu le tupe lea na mai e le malo I le stimulus. So
o le mea lae o whiwhiria si I mai lunga le example e Denmark. This is the beginning of the death of democracy. Awa o le mea lae te tauna whai le malo, e tauna whai le malo ona restrict ia le mea lea, ia owane I profitable tele ia company nei. Wa mena le leo tupu. Ele ngate leo tutoni ani latou la fonga. Ia leo lo whai latou le mea le whae ia venga I lungo tangata. Let me just tell you this theologically. O le mea le nei e ti ngā I te le mawhawhau o le tua. O le ale mea. Pe a tangi lana whanau. Pe a oi o na tangata. Pe a polonga te le tangata. O mea le nai e te I le tua. Me nai e lulu o I whaavai o le vani monimo. Pe a oi tangata. Me nasa valawina I le tua mose. Nga so o mawai le tatu whaitau ai ia mose. O tatu whaitau ia mose le sa. Tala ia mose malamalama o mai tatu ai o le mafu anga nā lai o na langa le nei valu se fulu tausanga o mose ma aveai o ia mata ita I whanaunga Israelu ona ua ala langa tangata. Ona ua ala langa tangata. So e to tangata mana me whai ai ele teimi ele mawhai ele tangata ona o ono ia whainga malolosi a malo whalapopotonga lotu fo isi tupulanga. Ona tangi lola ia o le tangata I le tua. Ona saunia role le tua le whaola tanga. So mela fa umela utala ile item leia Denmark. Alanga o Denmark stama I atunu ai elo manatu ele to mao mai nei America le mena ole ale mea. Ole si I lunga ole tax. To the point where wale mawhai tangata ona lava la to tutongi. E tutongi e la fonga nei. Sai te mila tunu ule nei na ole tasi ale tangata e mawala na ngā ruenga lei. And no fo le tina eva aitameti mawhai le ainga. Al te mine wale mawhai. Wa te tau na whai ngā ruenga uma ia le tamama le tina. Ina ia maua se leni e o lai le ainga. O le awa mata no o iai. Ma wo vai fo lava I meolo iai tangata e se whinga tā. So e mo ia la o le kale o le tunu u mau mea le tunu u nea Amerika. O le au ova ai iai, o mawhanga nā lea alai nei ia whai protests. O le o whaonga la tō le Black Lives Matter as an issue. O le manu o le tunu u nei whai asi lo loto o tuna I lo le nā. So e pei o le. This is a big comment. So that's the first thing I wanted to lift up. Wa afapela e fidi tatou te itai e whaalongo mai I le manua o lo iei tangata ona fofola I o manua na. Ia ona whaingo fiala e ona whai atu I le malo. Ia leila o tau ia company ia e pasi ia le cost o le taxi lunga o tangata. Ia tauna tutongi me sau tau la fonga. E iei le ballot issue le alu nei California le November tolu election. E reverse le Prop 13. O le Prop 13 e whapelo na whaupuina. O le tax lea sa taxai ia tangata I le fitus furu e le si ina I lunga. I le tausanga ma le tausanga. So it was freezing the property taxes. Ia oani isi ia te le I lunga. Me la o tupu ua la lafia I le ngata o tangata homeowners. While homeowners ia mawhana sui fitu tausanga ma sao le fale o le tawala e sao lai le fale e toi reset ai le taxes. So e alualua la I lunga ia le tau o le fale. E maro arufu I lunga le tax e koleti e le malo ni ia whaie ia onga ma fale mai ma mena. Ale mea lo tupu I corporations. E leo whai la don mena. So
o le valuation lava la o le whanua le na whataua e le Walt Disney ia le Orange Grove I nai Anaheim le ala o lo o alua ia ua lewa na tataua na Filipi le valuation o le whanua le na ina ia se la fonga te le saututonu ia e whandai ia le infrastructure whandai ia a o ngā tamaiti so mela nā leo lo tupu nei California o lo ia le proposition e tamu whai ave ese le loophole na ina ia mawhai o na value ia le property whaanga le example o le Walt Disney o na e pise ia la talata mai lo e tangata lo tele fo I mano noa I si whalapu putonga o lo lafi la lo le o le whamalu na o lewa na whaataua lato whanua o le otoi assassina I le value o lo ia nei ia alaya soli a tangata to tele tangata mai atunu I fafo o lo whaangaina services o le city o le vai o le sewer o le parking o le gas ia ai le o mawhai I lato na pasi le cost le nai I tangata o lo o mai so o le sila nā whateita inga o le manatu lea na tupu mai I Denmark e o mai lava le teime si I lunga ia taxes a tangata e le ngatarai tangata nuu ia e pitu sili pisinisi telo pisinisi nei e le utongia sa lato la fonga e fau nei ale mele o le whao popo o le income tax I le Amazon au tarun amata mai company le nei e le ai asa lato la fonga e oa whamele lato Tagaloa e le ise mea o whaia e le o saulina e mātou se product so whailau na ui au tai lato mai la fonga ia o le ngā la fonga e whai au wala e whai mō li e whai le sewer system o le ngā na o la fonga a le ai la se la fonga e tu tonu ia e o mele teime palai au wala e collapse ai le sewer system I waina o nai le vai le inu e tato ona o le mawhai ona upkeep ia pipes melen tupu I Flint, Michigan o le sina mea tupu be awhape ave ese tele I la fonga mai le system e au normal tu I tonu mal to invest ia televise mata vao le mafa le aitu sa o le lei lau saunoanga o le upomoni o le malo o le tua o le amia tonu o ke fia soa atu se kala o se kalamongi o a uie lo uolanga atoa o te wha moe mea umai le tua. Example, a le loa ni kamai mea like ki o le fale o ki o da vale ai fiu loa e su e ia whai loa ka kalo I le tua e le umi lava ai maua o pe ale loa ia se le ki o le fale okay en tatalo le I le tua ai ai sa o wo nga fia maua sanga ngaruenga fa officer ia send away application e ke le ia ai like kiki applications nga kali mai se e kolu interview la nga alu ai la uo lea ia manea manga ia big company flash for building but nga kali mai ele successful okay well I mean that's understandable afa pe e send niau applications e tele tolu niau interviews yeah ele tali mai well that can happen and it has happened e kolu ia ai kasi le job fa pe mai nga o le lua masina fe nga luenga ai ko umaloa so it's to fill up for someone's for a short period of time so it's a temporary job right televise but I did advise my friend to still go. I said to my friend, just go because you don't know what God has stored for you. So she went, oka, e esel mangai o le fa mo mua, fa tutua I le tua, mo mea uma. So our part is to put things into practice and God will bless us if God knows what's best for us. Nga uma le lua wa yaso, I ask le pule I le kamaika I le pe mawhainga lue mo lako full-time permanent job. Ia o mai le kaiminge o lo whainga ruenga ai pēr le ngei ka mai kai. It's one of the biggest company in Australia. More than 10 years o lo o ngalue ai pēr le ngei ka mai kai. Ia so se mea ua ia whalangolango lava I le tua. Whaaftaimur pokalama. Yeah. So that's true. So that's a nice testimony. Mana ia tala. Te mai tai, I'm assuming e Samoa. Na interview mo ngā ruenga, it's temporary.
ia te ua le leila na galue famailo leo le company ia saula oe on a permanent payroll. Ia e pei o le manatu o televise e se le tau o le whaalangolago I le tua. Iwe. And this is a really nice example. This is a nice example of a God that grants your wishes and your needs. And who knows? Who knows? Maybe that's it changed her life. Ia le ngatala na ia siana whanau, mal whanau lan whanau, mal whanau lan whanau. Yeah, Australia o lesi lea, they've got about 25 million people. This is a powerhouse foi. Ai na ua iei o tātou tangata ina ia o le whanaunga lava I tātou oama ave le tua. Leanga e le malamalama te le tangata I mea na whai e o tātou tua ama mātua o le alemea. O le whao tātou pa ia, o le whao pa ia o le tātou tunu I le tua. So o le issue lalo o whengai nei mai tātou po o whea o iei le tua moni wai o peo se I o le issue ale na lea na tuli o tātou tua a ma mātua e fia I loa lava I tātou po o whea o iei le tua moni le tua le te tau na whaatua ina le tua lea e te tau na ave I le tātou whaamua ma le tātou whaatue le tua le na whaali manino mai a Yesu Keriso. So, a olo whaali mai pia fo I nei fo I taimi. So, o lau whai tau I le mori maua televise. This is actually a contemporary manifestation of what Christ is doing in the world. And it's through you. Vise. O ne ngalo ya oe lau role nana na play o le encouraging os ta mai taile na. So, in essence, you were Christ. You're Christ for that young lady. So, ele se mea lai mita ai. Ele se mea whawalunga ai ma whapea, o le o ia te au le finangalo le tua. No. But I think o se mea te tau ona maulalo ai le loto. Malangona ai e tangata lona whatauwa. Ina ua afe mai le finangalo le tua e tawala atu ia te oe. So, pei o le mea nā leo lo iei tātou I vai tau le nei. O tala ai o le tātou whatuatuanga ua whangongo tangi ao. A whapea te leo I loa le tala I a Mose, a whapea te leo I loa le tala I le matai mana o na tō toru. Whai tau, it's all there. Google. O le mea te tau na whai I tātou I o tātou fo I taimi. O le manifesto tala nā, o le embody o tala nā. O le whaatino ina o tala nā ina ia mawhai ai o na ato tōle tala le leimel fina ngalo o Yesu Keriso ma le tu e tonu ia tātou lava. Wai mawhai on tātou whaafitia I tātou a tātou le amo ina le satau. A tātou le muli ia te ia e pei o na whautua mai ai o ia ala I tuspa ia. Ia le mawhai on ato tōle tātou whaorotanga. Tātou te le loa ato tōfo I le tua e pe o na whaelo mai e le li o Yesu ia I tātou. O le mea le nei, o le tula whono le nei e le mawhai au na vesea. E le ai ase I sia wa ai I le tua maola pea. Tula whono na. A wha pea wa e lo le tua. Ona ua la vea I le tua ia te oe. A wha pea wa e lo le tua ma e ola pea. Ona ua lave ina o e le tua. Rope makes sense la upu. Wa al tala leo te mafau-fauina. O tala le na whaiatua ia Mose I le tua o te fia wa ai ia te oe. Ia na whatu leo le tua e le ai e. E le se wa ai I le tua maola pea. Ia e fina wa Mose. Te mine leo o ese mai e kupito. Ia na whatu le tua, ia le lei au o le tai au na e usula ia I le vai papa. O le ala a whaapasi fuailo o mamalu. Ia, na usuro leo Mose I le vai papa. Ho o le vaveao. Na pasi fuailo o le mamalu o le tua. Whamaila ia le midrash ma le Talmudic tradition. E pasi fuailo le tua e le o folinga o le tua. Ai humelona keli.
ana lava le nā mo mose. That was just enough for him. Whamela lantala, he te lo I loa le atua. A leo te ola pea. Rono inga wa lave ina ua le atua. So ai a seisi wana I loa le atua ma olo ola pea. Ona ua alofa te le mai le atua I ate oe. So mantua ina la tala nai na ua whasoa mai I televise. Ilo na whasoa soani I tamaita I lea. Whao ngai nā oe le atua. Le fisiringi al melna. Ia walave ina oe le atua in the process. Ele mamao tu fo il te min tatu tala noa I le whanga tuanga ia kopo ma le angelu I le asanga ia poka. Ele te tau ana malo se tangata I se atua sole. E whasai tu la whono me o lama. But yet, you know, malo ia kopo. Suilo na ingo ia Israelu. Ia, e sa vali whaala il tau ia alai sekule vai o la verga kukama. So esel manei o theological stories. O whangongo o tatu whatutuanga. O nā ia ina. Pe te tauan apalai e peon apalai e televise. I'm sure there are lots of applications for in different parts of the world that we're applying this. E da ofisili Reverend tam tau. Yeah. O tau o wharono whasi mau tua le teimi vene no stimulus money leo print the fear 3 billion pe more e sidi foi mat ko billion. Yo o la ofisili vela leo te pe o wharono atu e ta ua ia Denmark malana system mo le tau whai. Ofisili la pele o mai le 3 million na le 3 billion. Trillion. Trillion, yeah. Oka. On amvelo le tangata. Tu foi tangata. So fa moi na toru trillions le e tatau ona to e foi tu pele ton. O le fisidi o fesa wai. Ia pe fa fe fo na to e tongi o e pe print mai fa fo. O ia se fa moi ne tu o to e recover tu pele to eru tonus through taxes ma pena. Oh yeah. Yeah. Pafa pe manao I tatou e se value o le tupe. A sauso ainga whare le baro tupe mai a oe. A e loe le to e fo I mai. Karo I wala kua mala koe. O le se value. O le fisidi, the more relevant question is where did that money come from? Yeah. And the answer is it came from the people. From the American people. These are future earnings of the American people. Le o whaatupe ina ma printe le Federal Reserve. Ile kaiminei. Ile te minei. Ia na tū lei mai lole I whafu. So, o le tele ala o tangata na sapoa tupe nei, o tangata o lo whaatufunga ina le sapoa ina tupe. Na o le awhilu se launa maua le tangata a whaia o isa o pulse ma lau Social Security na whaila lau la whonga te tanga. E awhilu se lau tupe. A tau miliona na sapoa isi company e pe o le airline industry. Yeah, company te tele. Company te tele. Company te tele. Small business la fa. Small business e whaale yo o mai le malosi. Wafo just to apply for the funds requires a certain infrastructure to be in place already. You can't just all of a sudden say, yeah, mai esa mako PPE, ele o yesa payroll, o leka wanga o la fonga, o ma mafo le venga. I don't blame them. O no ma mafo le venga o lo fengai ma small businesses. Ya o tamate tele ia. Ia la to o wala fa la fietupe. E matala mai la ia le stimulus le na ia la o sao ni atu tama. Me fana lena le fifi tangata ina o mo le Lakers le miliona mon tupu. Le stimulus o te I tangata fa mai sole Ave fe ona mo ia tupu le Lakers, LA Lakers a le e small business. E wa tasila na me anga I fisili. O le NFL, mo le NBA. O ave le te pe uma non-profit organization. Yeah. Fafeo na tule mai ia tuinga. Io. So e peila fo ala mata upol vaso nei. E ye me fa tra e lo lava ina o e to tonu.
ma e sokaina ma e amoina sa tau kama mafari so rel mele pe ani ni ila utosi ani ni ila utosi na le ma fai uma lango tatou e fai ngaru le ma fai tatou utosi ma fa pesori fa fe ma wo ye ku per non profit alo ye atangata o lo no nofo ma pe nina le tunu ule nei ya ele au mai ala pe nina la nga e lato manatu ele o ma fai e istangata ona tau fiofi ele manuia ma pe nina le tunu ule Malu. ia faftai televisi o le sila mele tupu i West Virginia ana sua i West Virginia ia drug companies ona o le opiate crisis so o le mea na o fitfili ai ia le lawsuit le o nei e yelo na winga lea o se mea o lo faipea e company o le ale mea o lo faipea o lo o whapaleni pea lato polo fiti i lunga o pātu o tangata vai the exploitation of the weak wa vaila ia e tele tupe a company o lo maua. Let me pull up the article. West Virginia, Patrick Mahoney. Patrick Morrissey. So if apela le lawsuit, e iei company na fafawe i latou le awala e kilivai ia opiates i tangata. Oxycontin, maisi, mena masani, pain reliever. Mela o tupu addicted ai tangata. Ia ma tele na maliliwa inisi. So mela na wa mafofawai Patrick Morrissey, who is the Attorney General for the state of West Virginia, o le asu ia company. So ona o le winga lava lea o lau fai pisinisi, o le ale winga, profits at all cost. Tuturi au pū lava se whaasilinga. Le ngatalai se whaasilinga, o se whaasilinga au pito i sili ona te le. E pe lava le winga addictive le nā, e te tawa ona te le profite mo le kwata le nei nei lo le kwata mua. Ina i alu pe ai lunga le stock price ma fifia tangata e whatau. So mela tupu o whapena ai ona whai e company ia tangata. Okay. So le sa fai fo ile tapa e te mantuina fo ile sikaleti. Le sa i loa ai e tangata lai loa e company tapa e addictive i the nicotine. Ia ai fe mai ala tu le ai. Ele ngata na ia o mana na oe e whanau me lo lawal tamititi a matalona whawhiwhi e ula ile sa tato ula ili to tele o dato ele o mafofau tele dato o se tonga fiti le a company ina ia mawhaiona addicted dato i mea ia o whaiwhaiala ia susuenga masuanga fo ilwa tele o walato i loa ai ia o mena le sa tupu ia nasa sa maua e fo ile 2 miliona le City of Long Beach ina ua su mamanu malo ia Attorney General i company sikaleti Philip Morris ina maila i o le tupele na 2 miliona i le tausanga over 10 or 15 years na discount lai i le City of Long Beach na maila e whaiala to handicap ramps e pe o le winga le na o company ia le whala watula i mai e company o opiates ia o lo selling drugs ia a tato waila i le tele o tangata mali liwai le tama pese le o Michael Jackson o Prince o isi e tangata o lave vea i opiates ia
to be pele to tele le afe mafe o tangata le tau loa si tulo na afia ile mele so le la o manatu ia Patrick Morrissey o le asu ia company ia mafai na mawasina tupe ia tu tono infrastructure so o mea la ia te tau na fai le malo te tau na fai la tu attorney generals ia ni awala e whasauina ai le to te leo tangata ia lawe ina mai tangata mai la whaina ina ia whalelei ai ia awala infrastructure ia a pangalea o lo tele pe lava le lobby a company polo fiti ata wana fai se investment i tono so pe o nai mea nai na ova ai nei ile news pe se I o mea nai o lo o pale whenga I mai tato so e te tau lava lai le malo o na whailon tute wa ai on tangata nu o wane ia whaina e te tau fo I tangata au whai pisinisi o na whaila lato daudua I tangata e tau lan whailo lato daudua mama o wale poisonina tangata ia tui pe lao le ta o vaanga le o lau o kalame e mali pe ata tu tilo ia pe le fui tam fai vavao le me o le air pollution me fa pe o bevela le langi o masa sai ele o son me o tai ai sai le poli matu o no me maria la pe yala e pe folo sikaleti o le a o loa tu so la poisoneta ala o vai me fona o mai tu o le pack tu o le pepa le o mai le warning le mo le o no winga lo ta auto mai ai filinga ta ai le me faina va o ai le business o pe o faina ta I o le langa le ta te o lai tau te tala noa I health issues nei tam fai prevent me ai lem faina va o ia me mawatu pe e le foi la fi na wale la langi ina ia tam fai e avoid le fanga ina o swau ta vale no fatu sa u fainga luanga to company swau sa ke le al concern ai I me o le close down fai ai le fai a on a ta nga I tua le me o ta o le tank farm io ngai e alu mai ko nga kesi ese e fiu sa ili se me alu le vale le without e un ngom se kesi ale rava tam fai la lang na tam fai sa ili lava se me ia fai o na alu vale le nga o le la ai fa fea so kimu fea so o ele se su le la Rio nga pe o le wingal na o tato lalolangi pa u this is part of our fallen world we know what's proper and needs to be done what's right but we don't fidi esa tato o mena na fau tato ile tu na fau tato ile tu e tato filinga yo e tinga ana I loe e atamu le la au fasaina na watu ro lava eva ya talianga lo atamu me mai la le melna so if penale wingo dato so I think it wanna make sense me nei mo dato foi taimi ai le ve se ya lo dato no nau pe lava ile ideal na fai dato ile tu na fai dato matangata e tausia ia ngalu ngal fofo ta tua I o tausimea yep ngalo loa ia tato mena ia on fale tonu le o lola ia o te manatu o le a whangata mai I oi e message mai a televisi ia mga kua foi o le palangi lea o le tapi le lalolangi more than 400 trillion o sainga longa lua ia pei la o le vaenga le nga
O le va'aiga I le lalolagi. O I ngā fo'i le sau ai le va'aiga ma le kausiga through loans I le lalolagi. Ia osi au ia le malamalama I le kemiga I le lalolagi. Nga o se whaasoa atu. Ai pokalama, okay. Well, thank you, Televise. Ia oe. O le mafuanga wala iona si le tau o le Bitcoin ma ua talia telefo I tangata. Le Bitcoin. Ona ua le whaatuatuaina fiat currencies. Tupe pepa ia whai le ngatala o le malo America, which is a reserve currency. Ia whapefo I le euro. Ua le whaatuatuaina ia pepa na I lo lato value. Whapefo I laolo I ese value o lo tauwhi. They're artificially held in place. Ia o le Bitcoin, ia e pese I o se mea te le. E le ini ona tapula, e le mawhaifo ona tauwhi ofisesi. And it's also an electronic currency. Ia me lefa me ia Televise. Ia e pese I o lo palu e tangata lai lunga I le tamau ainga. Peo la whaputuputu e tangata na. I le tamau ainga that's just a symptom of the system. O la me wala ina falute whapea I le tamau ainga I tangata e tōrua pe tōru pito I lunga. A whaafeis tangata. Ia le whaonga uma e tātou le Facebook ma le Google. Ia. O lono ia pi tue vai whare mawhau I le stimulus money le o print out mai. Pise cash advance. Tisi. Yo. Uro advance mai kupe tangata. O le osi tātou uma. Ia afo il melna. A whapela le tue whaatumu ol melna. Ia ona leila o se value ol mele na osolo I lungo le inflation. Al me pito sili ona whingata ai o tātou le reserve currency. Ai alu e whaatau pa ke sua o. E te le whaatau e se yuan po se te whaatau I tala Amerika. So e whaatau mai la le seina tala Amerika mai le Federal Reserve. Ona whaonga ai la I le seina e whaatau e lana pa ke te sua o mai Saudi Arabia. Wata sili na mili laulangi Pia o le US currency ale te len whaifa ia whawhitau inga. That's the reserve currency. Ona I whalal mafuanga. Ona I tātou le malosi ina wa umal tau lo na lua o lolangi. Nasa tu whaatasi e ia tala tama. Whamera e leila. Avatula ia o tō langa nade deit whainga o tō mea. Ia o la matala na sui. Wale silal na me e sui lo lava ia le Federal Reserve as a reserve currency ale larolangi. Ia na matala ne fisilingia. Wa awhapea e sa ole a tau lau al whamoemoea a mark le whaine I lana lira. I lana Facebook dollar. Ia e una na whaile nā ma currency a larolangi transactai, a store of value. Libra. I think ole currency le nā le Facebook. Ia o mere teimi e whaatau e tātou le Libra. Ona whaongale e tātou le Libra e whaatau e isi services ma products I lungo le Facebook. Hale te whangaina tala Amerika. Ia ona uti tatu teimi. Te manatu le a whangata I el tatu talanoanga. E molte le tuail whaaftai e vea o masui ma o mar whaatonu. Ia tu sai whaoro tau teimi o lo o whangaonga o ina. Ia me se whaoro tau komeni. Ia malau tau whaasoa fwoi. Ia wa oa le tatu po kalama le neva yaso. Ia le teimi nei a whai o eise upu ua la ngā vale. Ia whapewa o eise manatu o le tau tamali. Ia whamangalo mai lau ona. Ia manu te le ina whaasau ngā le tatu o tunu ui le nei a fiafi. O roto o ono Misipouena Tagaloa. Mai Outou Manuia. Chala lau whaalo Ia machala whaito toa Olo uloto Sauni e talia Le
soipuanga o la upu e paia e ai le mana o la upu o le sulu i o uvae le mana malama le soipuanga o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le